بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل للناس هدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فما بعد، عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى الله حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanglit iban puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to in pagsarang sukul mattan kaniya sinyari na isab kita niyo iabutan sin salaggu-laggu adlaw amunan adlaw Jumaat adlaw pagpatumtum piatumtumi doon habar iman adlaw amuhin hadir in pangatayan sin mu'min tumayma iban dumungog bang uno naman inipatumtum kaniya sin hambuk tay manghud niya hataasin amuin mimbar. Muna patumtuman ko in ginhawabaran ko mahulimon kaniyo sin pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala amo ini in sababan hikasan yang natu di hadunya labi aulana dituha adlaw akhirat. Magmabuga kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala huminang kita ni sindia akan iban lumay katian ni sinliangan niya sarta magtaat kita ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palangguan haakama Islam hawak tumaniw-tiyo nabaya ko hitla din pangadjian tungod pakahalga sin pagbasa sin Quran atawakan kahalgaan sin pagbasa sin Quran. Sabab hamasana tu bihaon agun-agun na di nato na kakilahan bangunin Quran agun-agun kalupahan nato na biari inindag busing Quran sambil agun-agun bang nato basahon di na nato kaingatan basahon ng Quran. Magsusung na in bulan Ramadan murah-murahan bang mayan kita ni upabuton pa pabulan maamulya iban mabarakat amuin bulan doon timurunin Quran. Dihay ni nabiya dagbus piag mumusim sadya yung Quran mabasa sinambuk Muslim bang dumatungin bulan Ramadan. Hangkan na hawala pa di matungin bulan Ramadan inwajib ka to taniyo amuin tagamahon na to inbaran na to amuin bambya diin inhikabasa na to sin Quran na to. Ang pamapalangon hakama Islam
in Quran in ini tap sadja siya atawakan tuput sadja siya piaturun ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wairuun siya timurun hadua in ummat sumagawa timurun siya di ha ummat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakajakpat nin kita niyo sababing Quran nagdarasin karayawan sa lagu-lagu. Nagdarasin pahala sa lagu-lagu. Iban hisiu-siu in nanggayunggong doon sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto magkasanyangan na siya di dunya sambil paadlaw akhirat. Hisiu-siu in nanggayunggong doon ha Quran tanto di na siya malawang salama-lama. Hisiu-siu inimihinang uno indun halam sin Quran tanto wayroon nakasusahan niya di dunya sambil paadlaw akhirat. Si Musain manusia si mitpitin kahalan si manusia sabab biutang nila in Quran hatay Quran nila wala nila biutang haunon amin haunahan nila. In pagbasa sin Quran nakalangdo in namo in karayawan niya. Sabab mayta in Allah subhanahu wa ta'ala ay Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin dia aksya sin Allah subhanahu wa ta'ala in hipababasa in Quran. Bangin parakala amuin dia in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini manunjuki in pakarajaan niya on lagi in kalaguan niya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila ay ya Rasulullah basahin Quran parayawan pagbasa sin Quran hatayo niya paluyan pagbasa sin Quran in ini nang daki panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala diaat nin nabi niya in hipawasa inamuhin Quran. Iban sambil hapanagnan aya di matung amin nang daki in Allah subhanahu wa ta'ala in hipawasa long niya ikra ay hipabasa uno in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya malaggo pakarajaan in pagbasa sin Quran amin hazaman na tubihaon ini nahinang siya amuin naluhay-luhay sadya siya. Mga palangon haagam Islam in Quran way pagduarwa hidayat siya paamuin katan hisusiu in mabaya mamassa kaniya. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Magkulang maglabing mana niya zalikal kitab hati niya amo na yan in kitab la raiba fi wayroon pagduarwa dun halaw sin kitab yan hudal lil muttaqin in siya hidayat pa mga sila amuin nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan haakam Islam in Quran hambu ibadat sa lagu-lagu apabila siya hinang sinambuk mukmin atau akan hambuk muslim talbilang siya ring dayha mga ini tao marayaw. Haparman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Amuyattu in parman atau akan hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum in sarayaw-rayaw kanyo man ta'allama al-Quran amuin imingat himati sin Quran. Diha pag-ingat
Buko rin pag-ingat di tumugtog na dya siya, hati niya amuin tafsir sin aya. Hatawakan maana sin aya. Adapun in pagbasa kaniya, amuin pagtuntut atawakan humati, bang mo yan hinang talgilangkaw, dahil ha mga sarayaw-rayaw, amuin mano siya, di hagit ibabaw sin bumi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. In sarayaw-rayaw dan kani amuin imingat sin Qur'an. Humati sin Qur'an. Daing naman hapagsulat kaniya, iban daing naman hapagbasa kaniya, sambil mattu bang mo kagausan pamuin maanan niya. Ubos bang mo kaingatan wa 'allama. Artinya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hipang Hindu mo hisab siya. Ipang Hindu mo in kay ingatan mo bangkaw himati atau akan imingat sin Quran. Amo yatto dahil hambuk mga hadis manunjuki pakalabyan iban karayawan sin pagbasa sin Quran. Bang kita imingat nagbasa sin Quran, uus kaya Hindu tahakaan ang kanta ini malagbo in pahala niya. Sumud na dya kita lupa punod bangdaman in pagbasa sin Quran, yaon kaya ingatan sin anak ta, kaya ingatan sin kahinduan ta, ubusin kahinduan yaon masisab ng Hindu, in kaanakan masisab ng Hindu, pakaanakan nila magbunga yadto sambil sumud kita palupa punod, masing-masing in pahala naaangot ta atawakan masing-masing pahala ini dumatong-matto kato. Amo yan tinday nga mga karayawan sin amuhin pagpangadji kahalan sin amuhin Quran. In mga sahaba, mangitanam nila apabila sila amuhin di makalawag karayawan humati pa Nabi sallallahu alaihi wasallam banguno naman hinang amuhin mahinang nila di hadunya. Hambuk kadlaw si Abu Zar radhiyallahu anhu nangayo siya advice atau akan nagpanasihat siya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law niya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, law niya nasihati ako. Ay unuta in pusaka mukaku. Unuta in patumtum mukaku. Amo in hikarayaw ko di hadunya sambil paadlaw akhirat. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah. Subay kaulong niya magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yating panagnaan patumtum kanya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pamamarahiran dito, law niya budak, law niya zidni, ya Rasulullah zidni. Law niya, ya Rasulullah ganapi pa. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitilawatil Quran. Law niya subay kau makusuk mamasa sin Quran. Atawakan pakusuga in pagbasa mo sin Quran. Puasin pagmabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kau mabaya patumaw din karayawan mo, pakusuga in pagdumol mo sin Quran. Pakusuga in paghapal mo sin Quran. Pakusuga in pagbasa mo sin Quran. Fa innahu nurun laka fil ard. Sabab lang niyan amunayan in sahaya mo, amunayan in ilaw mo, hindi ikaw hadun. Kita mo in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wairuan siya nagpatumtum, hambok sahaba sinuno pakaradyan. Ini tanda sin malaggo in kalabdihan sin pagbasa sin Quran. Hatinya diaak niya magpataon magbasa sin amun sin Quran. Sabab sin Quran zikir siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mamasakaw sibu dan kehatihan liban mo sin iban sin wairun kehatihan mo aun dumatong karayawan. Ini mukjizat, miracle hiparihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna yung Quran ini mukjizat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkan na isusi mamasakan niya
Si uday kiyahatihan iban wala niya kiyahatihan. Bang daman ikhlas ipagbasa niya sin Quran. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala aw sa jakarayawan dihilun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matan mataud karayawan. Sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiyan. Law niya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu inamu in makabassa sin Quran atawa kanisiu-siu in makabassa sin hambuk huruf halaum sin Quran falahu hasanah. Hatinya aun siya duun karayawan. Laum niya wal hasanatu bi asyri amsalha. In karayawan yaun hampu intaudi. Atawakan lipatun sin Allah Ta'ala pahampu in pahala sinamuin mamassa sin Quran. Laum niya la aqulu alif lam harf, walakinna alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Laum si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukuna kulongnya nagyan inamuin bang kumamasa alif lam mim. Artinya 3 letter yaon inyon huruf. Sa laungin tiap-tiap amuin batang atau kan letra artinya inyan huruf. In alif harf, in lam harf, in mim harf. Hatinya bang ko nakabasa alif lam mim aun kau katluan pahala. Aun kau katluan karayawan. Nabiadin na bang nabasa min hangka page. Pila letter yaw. Biadin nabasa mo intunga sing Quran. Biadin nabasa mo inamuin katan hul Quran. Dahil nga panagnaan page niya sambil pakainapusan page. In ayat halom sing Quran labihan kamilyon magkulang maglag. He times mo by 30 pila milyon karayawan sadya iniligal kay sin Allah Ta'ala. Nangkan na inamuin tiap-tiap Muslim in sarayaw-rayaw kaniya aamuin mamassa siya sin Quran. Mamassa iban humati siya sin Quran. Umingat in sa baba sinamuin pag ingat sin Quran misan di mo nakaingatan in maanan niya iban sin maksud niya bangman kaingatan mo siya basa. Sabab iyanin ini root iyanin gamot sin agama sin Islam. Iyanin panagnaan ini hag sin Islam. Iban sin tuko sin Islam bang malaw in Quran nalawa din kata. Sabab doon amunayan in Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini nahinang siya padduman iban nahinang siya bang ibarat handbook sin Muslim apag agama niya sin agama Islam. Murah-murahan dilan kita niyo iniingat iban pangumulan umati sin Quran supaya amuin mapalindog na to iwan maagad na to in kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Mga kamaasan namo, mga katotay manghura na mga agama Islam, magtanto din pagbasa sa Quran nakalando in karayawan niya di dunya sampai pa adlaw akhirat. Dumatong adlaw akhirat in magbabasa sin Quran sa paatun siya sin Quran. In kita niyo bang sa manusia haadlaw kiyama maghajat aun makasafaat ka. Pagga wayron makasafaat katutan niyo hambu dahil mga makasafaat amo na in Quran. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam basahani in Quran. Sabunnal tuod dumatong siya adlaw kiyamat, sumapaat siya ay susuy nagbasakan. Sumapaat. Law si Quran di na siya magtu. Tiyanan ngayon karo hapagbasa ko. Iban uno-uno waktu kabayaan auno ini bekan time niya mamasa siya kako. So pag-abot dito adlaw kiyamat ini sumapaat kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damit yan halong sinsulka. Mainu-inuin lawang sinsulka, tawa lawang sinsulka. Bang may tak nakabibidda-biddain darajat. Sinamuk manusia yan. Uno kau hati sabab sin pagbasa na sin Quran. Bang ibarat di nakabibidda-bidda siya. Mataasin darajat ni. Na dumatong hadlaw kiyamat, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamuin magbabasa sin Quran, ini ni parman ay manin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, ikra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumatong lang niya haadlaw kiyamat amuin mamungin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagbabasa si Quran basahin Quran iban paluyan iban parayawa biasin pagbasa mo dito ha amuin zaman mo hadunya sabab lang niya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha inamuin darajat mo halong sin sulga last ayat mabassan. Allahu Akbar. Bangsa pa mapitu ayat inabassa mo, pitu pangkat indarajat mi sabit halong sinsulba. Bang isang mataon kawaan ayat inabassa mo, last ayat amit indarajat. In lingkat iban nakalando in karayawan sinamin hay sisi nagbasa sa Quran. Mga palangon Arab Islam, ayaw kita ni masumo. Umingat sin Quran na to. Wairun mumitan. Makabasa kita sin bahasa Anggalis, sin kitab Anggalis, in Quran na to, di na to mabasa. Angkan na hambuog, Syekh na asubo. Law niya ba din kahantang sin mga sahaba, amo in pagparihala nila sin Quran. Bimana pagbasa nila sin Quran. Law sinambog Syekh, biya law niya sin kahantang niyo biya uniban sin cellphone niyo. Biya sin kahantang niyo biya uniban sin cellphone niyo. Ay di na biya unin kamatauran sin tao bang takita uniban sin cellphone ha uno-uno tampat yat uniban sin cellphone. Yat uniban sin cellphone. Di na diarara nila in Quran. Hauno sila. Ubus aun bekan time nila dumumul sila sin Quran. Mamasa sila. Biya de sab sin kantang na to bihaon, aun bekan time ta kita tao kamon tayo no. In laom sin cellphone ta. Doon naka Facebook, doon naka uno-uno na hati niya wayron hinang tabang di nag-uukap sa sin cellphone. Atawakan bang mga kabataan aun bekan yatto mag-ukap sin cellphone magpanayan. Ya. Biar yung kahantang nila. Hati niya, in mga salafus saleh, in mga kasahabatan na kauna, biubutangan nila waktu. Ibang biyahalgaan nila in pagbasa sa Quran. Ang kana, aon din kanila, matangbos niya halalawang sinang kaadlaw. Maubos mabasa sa Quran. Aon din kanila, makaminsan halong sinang kasimana. Aon din kanila makaruwa. Mabasa. Dua semana makaminsan mabasa. Aon kanila hangkamulan, makaminsan mabasa. Aon kanila adlaw-adlaw na mabasa ko. Imam Syafi'i riwayat nakakaknuman bang Ramadan na makakaknuman niya nabasa ang Quran. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bang Ramadan na makaruan niya mag-review magbasa sila si Jibril sa Quran. Sabab may tain ini sulat dengan Allah Ta'ala marikado. May tabang sulat atau akan post
sin mga tao tuyuan ta siya basaho. Tuyuan ta tawakan ini kita may tain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ta Rabbul Alamin inagsulat bicara sin Allah ta'ala amin nagirejeki katu timatawang katu amun Tuhan ta Rabbul Alamin may ta siya ka butangan waktu humati kanya iwan mamassa kanya. Mga palanguan Arab Islam insa baba na in tiap-tiap muslim aun 2 ayat pa 5 ayat mabasa ni adlaw-adlaw halong sin kabuk adlaw-adlaw dengan first page iwan on record niya basa bang ka adlaw-adlaw iwan on waktu mo halom kau sadya sutsi sabab mabatal inudo mo magudo ka magbalik sabab maita long mo mamasa ko Quran pahid da sinamin nagdara ko sa Quran pahid da sinamin daran ko magbasa sa Quran hati ni halong sutsi sa jendin hawa baran mo iwasin nyawan mga palangwan agama Islam bangta na parihala yung Quran hambukin dahil na contribute mo na tawang mo magtuko sin agama sa Islam hambukin ikakusog sin Islam bangin muslimin amuin bang sumud na sila pa masjid nila wayron na hinang nila kumawa magtuo sin Quran mamasa sin Quran atawakan bagdatong nila pabay bang way na hinang nila magudo sila mamasa sila sin Quran way lumingkat kamuhi sin manos ya 24 hours masi nagjizikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ang paway na sa rayo-rayo abdal zikir amunahin Quran ang pabangkaw daran nagjizikir sumannang in pangatay ala bidzikrillahi tatmainnul qulub bunnal tuod in pagsikir pa Allah subhanahu wa ta'ala hikasan na sinlaw sin pangatay murah-murahan mga palanguan na agama Islam nakakawat kita ng pangadyan ng Newtiyo biya na sambat magsusong magdaratong-datong na bulan Ramadan pagsatdihan na to labi ba na bukong palay wayro ni pagbata wayro ni paglaas wayro ni pag-usog wayro ni pagbabae waktu nato pabiha o namin humati sin Quran pangkiting kaunan ta di pa makaingat magbasa bangin kaunan ta makaingat magbasa i-develop ta excellent ta sabab hapagbasa sin Quran wayron lugian niya law pasin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makna niya amuin nagbasa mag-ungka-ungka ano may mag-ungka-ungka amuin hati niya mahina yung pagbasa niya maghidja-hidja magbatang-batang di lang pa siya dua pahala sin Allah ta'ala pahala panagnaan amuin pagbasa niya karena sin Allah hindi karwa pahala sin sabar niya umingat mamasa sin Quran Allah hati niya ayaw kita niyo ini maghaman-haman umingat sin pagbasa sin Quran sabab ini amunay hinang wayron luhian niya in katan untung sadya di hadunya sambil pada akhirat yan in mga kamadra-madrasahan ukab labi luba na summer para mga kabataan sambil pakamaasan aun mga kamasjid-masjiran marindon ini nag-offer sumo kita bang dia din kabasta sa Quran hati niya aun day sabdeng mga internet hati niya live tutor dia din magbasa sa Quran inian madumawhat kita niyo usalon natin waktu nato supaya di kita niyo malugpas sin karayawan hirihir sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna tilawata Allahumma arzuqna tilawata Allahumma arzuqna tilawatahu bi rahmatika ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimissalam